Unong yalam jangka Voice of the People Party uba Dani Langste habawan ban ajing kershan ya kajing yaki syangsha tangan jangka kong bindas im ha kajan me jangka hendriu tarik ujeliu ula ong bakajing yaki jangka kong bindas im kalong kabadai ula ong bakajing kang jangki bor magistrate kalong kabam syong nongrim namarkat kum ka constitution jangkari ka article 19(1)ab ka sya ikinu kibaki da kajing jai klem don kajing ratia ratar ula ong baka kong bindas kaiki da kajing jai kadon ka hok banyaki bat nakaliang ki board district kidai ban ailat yaka ula ong ru banakaliang ka party ru kandon ringkat bat kajing dawa jongko kong bindas im iwan nakaliang jong ka VPP nakaliwin na inong kitkam jong ka state executive committee tingidan lang ni baki para members sumi dia la kajong ka unit ila iwan na dumane banyakisan ya ikong bagajing dawa jong iwan sinay surok kapor san siteng mene lawan magistrate na banyakran madi nakaliang dung disi ukhamsha ban insyong ni ba in protest ila kali na magistrate nakadaw ayu on what grounds they hamla ban jubab dan adu mene hadu mentala nyau la jan nyau siteng du 41 aisu bagian batai ke kadaw ba kimsha ai Kawai ka kupor ngi kwa bagin hak sa sarkar sa ofisi sa magistrate tolong ba ini kong iwan men protest peacefully da haga constitution of India ha po ka article 19(1)ab kasa yano ru ban protest peacefully kremra kanu ki atiar kajing kali kalong balay imsa ini tentang marway bainwan ban protest ya kata ka hok kajing dawa nyong paipa kumu kajing itu ngatrai nadu mene ki press ki lakawa bakata ka surok ka sniu la khasan stem mata pa su ban ya kren ni keju ngatrai playo na kiwi kiseng ni kong lu playo ngau kajing kali ka kawe bakami hanga kalong ba la khasan stem kala ya klem snai ka surok nrai dang menta kato ka ni singi ngatrai baro ngitip bakakang ka surok MES pat ka surok gora lain itu ke surok dari surok ke bosor bat ke surok ke barang bah nanti kisna ki benhe ya katu ke surok nakadaw ayu ngamla banget tip kumjuru ke surok gororain hoat ke sniu mi bisi dia janti nang to manlagasi ke sniu katu nanti bahkan sniu kat kumba kalong sa umden dengan parai bukan sniu kodok kata ba ki kali ru ki haban latang ki kali 4 wheel ni tang ki kali Mahindra kumba itu ini kong jadi sekali sarkar kalong sei kata ka priority ke jongki ban pej priority kalong bahak ban pej mental rai ko biong ikong ba don na iwe ni long kami kungsi ru ni sistem like the oxygen mask pa lada ja ai hapo kalenti singkin mano ban kit kli ya kata ka jingim jong itai klong de hagisi ki banwan lada ja kano jing skosi mano ban kit kli kan kit kli ke sarkar ta ka jing kli bengi ko abagin bu mano ban kit kli ya kata kat kong jing batha jong ikong iong kadang jan ban kit na ikong ko jaka marman sa asam tangalay kilometer katarog haban suba taka sarkar ka perkhat kum no ngakwa ban keli ngakwa ban bu kajing keli kaniru ya health minister pada in charge buat kum jo yo PWD roads minister kum no pia perkhat ban le ya kania ka kam kabala lakat san stem kalayat la don ha ruling ka tu kanis nem te kum no iklemi ya kata ka surok kabala sniu kabala jot rathai do kata tingi ko aban pa kata ka message kamtam gini ya ka sarkar kamtam yo PWD minister berkum jo ru ya health minister ba inpet ya kata ba hapo ka dispensary kemudian hapo umden magajing betha jo ikong bakinong tray rum don yang bunsin kinong tray rum don mo kiduna kinong tray te hey kata kaya kata ka upgradation jo kata ka health status jo ngi bang iyo mata ka live reality ground report na ground zero kung bagi og mo tin pare iyo ni kong maumdon kung kita kinong tray gajing kali kalong sa sarkar what's going an appeal bang sisin ya UDC ba iday bansa ay ikong ban protest under article 19(1)a kabi kita hi ko bagin pa kata ka kubor sa kalyang jong sarkar ba kunju sa district administration sa kalyang jongi jong kaseng ta BPP play sugon ni bro